سامحت في جنيه. لا ما في يعني جت على الجنيه يا عم. لا يا عم ليه يعني؟ جت على الجنيه يعني. لا اله الا الله. وعلينا وعليك يا رب. لا ازاي يعني؟ من عند محمد. يعني يا مدام قلت لي العمريه بكام قلت لي؟ الزيتوني دي يا محمد موجوده ان شاء الله 75 و85. 75 و85. ده العمريه بصوا من اول فوق كده كده. ده كده العمريه بصوا زي ما انتم شايفين كده. كل ده كده ما شاء الله العمريه. هو نفس اللي تحت ده هو رسم هو فرشه فوق. فين ب 85؟ ده كله كده ب75. ده ب85 بصوا. ده كده العمريه ب85. بصوا اشكالها تحفه. ب85 بصوا الاشكال. بصوا دي. بصوا اوريها لكم فوق اهي. بصوا جنب مع الماتشنج بتاعها وبتمشي عليها كل حاجه معاها الماتشنج بتاعها. بصوا الاثنين دول يمشوا مع بعض والاثنين دول يمشوا مع بعض وهكذا. بصوا كل اتنين ماتشنج. بصوا دي ومعاها الساده كل حاجه ومعاها الساده بتاعتها. بصوا الشكل اشكال تحفه عند محمد. ده اللي تحت ده هنا اسبوعين جوزك هيخطب عليك هتروحي تجيب واحده ثانيه ب85. بص دي الماتشنج بتاعها تحفه. الرمادي والاصفر اهو تحفه تحفه تحفه. بصوا بتاعت الاطفال دي بقى من اول هنا كل ده كده ب75. ده العمريه برضو ب75. المقلم ده بكام؟ ده ب120. المقلم ده ب120 وده ب120. ماشي حلوه قوي دي. بصوا كل ده كده 85 قلنا. وده بصوا الماتشنج بتاعها ده مع ده وده مع ده تحفه. وفوق هنا اهو تحفه 75. ده ب85. السري دي قرب لكم شويه. السري دي دوت ب55. بس ده ب50. خلاص كل ده كده 55. المتر 55. بس سيبك من موضوع القيس ده دلوقتي. لما اتمرن عليه قلنا نتمرن عليه في البيت. 55. لازم نعد بالثواني. بصوا تحفه ازاي. 55 بصوا 55 بصوا كل ده كده ب55. ادي فرشة محمد اللي في سوق التلات كفر تربس. خلاص هنصور الورد ده. بصوا الورد ده عند محمد. بصوا جميل ازاي. دي الحاجات اللي بتحط فيها الورد. بصوا الله. بصوا خلصان. الطبلوهات بقى. بصوا الطبلوهات دي ما شاء الله عامله ازاي. تحفه. هنا برضه الورد عند عامل ازاي. تحفه 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 تحفه. بصوا عند الصغير وعند الكبير ما شاء الله. تعالى بقى الهرامي بقى. السعر بيقل. السيليكون دوت اللي هو بديل الفويل 3 ب100. جبت ايه تاني؟ دي بكام المقاشة دي يا محمد؟ دي بكام يا محمد؟ دي يا محمد 25. 25. 25 125. 25 واحدة ب25. ايه 45 كبيرة مش خلي بالك نزل الرجالة هناك ب45. فين اللي انت فضيتهم؟